Danas je dan D za gospođu Sorko. Njoj radimo, realno gledajući, taj full face naš pristup. Radimo sveukupno 6 operacija. Zadnje 2 operacije su zapravo najveće i najzahtjevnije. To je zatezanje vrata i podizanje lica. Neće ništa boljiti, sve ok. Ono što mi savjetujemo našim pacijentima je da prije svakog operativnog zahvata napravimo barem minimalno 3 akupunkturna tretmana. Nećemo ništa pretjerati, samo lagano. To vam je kao jedan val tog stresa i napreka se vam izlazi van. Zato su vam se ruke znojile, to je baš doslovce izlazi van. Ključno je zato što kad smo opušteni, bilo kakvi zahvati koji su zapravo trauma organizmu mogu biti puno lakši za pacijenta, a kasniji oporavak će biti onda brži i efikasniji. Nemam strah, apsolutno nikakav strah nemam. Jutros je sa mnom na kliniku došla mlađa kćerka koja mi je podrška, zapravo jedva čekam. Pa ja nisam baš osoba koja se jako često voli gledati u ogledalo. Nisam osoba koja je napravila i jedan selfie u životu. Ne volim baš promatrati jako svoje slike, ali recimo da sam počela primjećivati da jednostavno moje unutrašnje ja ne odgovara ovom vanjskom ja. Šta znači ovaj zahvat? Promjenu. Apsolutno, dakle, iskorak u novu realnost, u paralelni svijet. Dosta smo razgovarali, objasnili joj sve, imali više konzultacija, objasnili moguće i komplikacije, koliko će trajati oporavak i to. Tako da smo, mislim, prilično opustili i dobro pripremili. Mislim da je najviše treba to da se ona psihički, da bude sretna sama sa sobom, sa svojim izgledom. Mislim da je bila najsamopouzdanija kada je smršavila, 14 kila mislim da je smršavila i malo je to prodrmalo, kako bi se reklo, u tim 50-ima, tako da ovo je samo još veći plus. Sve tih nekakvih 6 operacija će trajati otprilike 5-5,5 sati, radimo kolega i ja. I radimo ravno iste stvari. Radi jedno dio lica, ja drugi, izmjenjujemo se i zato upravo i možemo takvu vrstu veće operacije izvesti jedan čovjek, bi praktički to bilo nemoguće izvesti. Svaka od tih operacija nosi svoj zaseban mali rizik koji pokušavate kroz operativnu tehniku, iskustvo svesti na minimum. Ali ima određeni rizik. Vrlo bitno tih prvih 24 sata da ima 24-satnu skrb zapravo ovdje i to je zapravo tih 24 sata je najkrucijalnije da prođe u redu.